boy. Now, apa je kebe besar boy, ajak saya ni kebe besar boy ni. Kau bawa orang ke kalau lu itu kalau orang je tahu lo, tiga tu orang ni kau boleh kiri ke gaya maget lepas ya. Ya ni sampai nyawa kiri ke gaya maget lepas ya. Kau maget lepas ya, kau tu sekarang ni ni. Kiri kau lo tu kau jawab sesalah ni ya. Kau tadi orang ni kepda. Kau tu lagi jam ya, itu boleh tu boleh maget lepas ya. Lalu lagi juga kau anda sekoi. Mua nó mà mua quần cho tôi nghe về là tên mà cái thứ ya em tôi có sẽ tu thì miếng quần chỉ là nó là tu thì miếng quần có lên đây mà cái ta đi vào đây là mà cái đó là cái miếng quần mua cho đẹp còn mà lên đi vào lấy nó mua quần nó xuống kia có mà nghe được không có lên là mà cái ta còn một tuổi đấy là vậy thế mà đâu có mà cái ta còn một tuổi đó nếu mà quê cái sinh ấy có là chụp quay nốt đi vào đây sẽ cái đồ này cái gì này cũng được để xem là cái nó là cái gì là market nó bây giờ còn là we speak regularly for Yahweh's will còn nếu mà lo em có đó thì mà lo để market nó bây giờ để lên cái gì thôi khi nó mới dài có market nó bây giờ thì là market khi nó mới dài có market nó còn một tuổi đấy for instance we say Yahweh will có tiếng cả ai tại em gì nó tôi nói là con này chỉ là tôi ní tôi con như ní gọt có chăm Yahweh or nhôn đấy. However, if we ever wondered how the scripture defines Yahweh's will, why go to see it then guy cái cái mà cái từ bây giờ có cái ngoài giá nó sử dụng cái mà cái bây giờ có cái ngoài giá nó sử dụng từ còn mà cái bây giờ còn này cố tôi cái đồ đó là bảo lo I mean how the sport or shown think of Yahweh's will tôi kỳ mà bảo lo còn này mà cái ta Yahweh còn này or how about the master himself con nhà cái này còn rồi nên nó rồi ai làm gì sao cái sao mà gọi là mà cái bây giờ có tôi con này cái phụ trách chọn này how about con nhà nhẹ chơi cái mà cái là mà cái bây giờ có tôi skip what cái này do you know what Yahweh's will is when those king cái mà cái bây giờ còn này according to the scripture ngoài cái sự tự nhiên đó cái này mà cái bây giờ có qua thì có bao nhiêu kiểu có mà lại là cái mua mà cho nó mà làm mà mua sự thì nó lại nó sao có tôi có mà ăn có lấy cái quả thì là cái mà cái bây giờ có tôi cái nói đó mình bây giờ nó là con này cái sự thì cái sự này now I mean isn't this something we should know if we are hoping to serve in God lại tao biết cái mà cái bây giờ chính nhà rồi cũng nhé bây giờ chứ cái mà nghe gì cái bây giờ chính nhà rồi cũng mà cái con đấy cái mà cái đấy chính này đấy cái bây giờ chính đây ông mình cái gì đấy cái cái đó có cái bây giờ chính này là cũng nghe cái đúng cái mà cái đấy chính này đấy à just think about now before I go to get it. Think about it now. How well would any relationship last if the spouses were ignorant of each other's desire? What go away and be a mingy just one there? What to make it go more good what to make it let's go who is coming at the one which you get. Well, sadly, the majority do not know what Yahweh's will is. Let us look into it for ourselves. Còn lại khi cái chẳng là nhiều nguyên quay nó mà có mấy cái mà ghé từ bây giờ thì cái cha có mấy cái mà ghé là cái niềm vui của bọn tôi còn đánh cái quay này giờ có nhỏ lúc cái đấy cái là mà ghé từ bây giờ của cái này en khi đó mình vào đó là cái ta phụ trợ lấy cái bài tập hậu rồi á rồi là mà ghé từ bây giờ của cái bài nó giờ rồi mà cái sao mà nó bài tập bài and be not conformed to this world thì mà bảo lên rồi đó để cho mà cái người nó còn đấy mà khi on như cái ở thế bên mà bị tu sét chú but ye be transformed by the renewing of your mind còn là bà tên cái hoàn la cái còn đi lên nó có bao nhiêu thứ that he may prove that is that good to go mua cái này tu cái nhà trên and acceptable thì you know it and perfect thì tự tôi ở sin
Will of Yahweh. Someone go more will buy a model. Romantic some other way why. More on the other to get you. I went there one last in or is the tab, they go 1 to 4. So a bit on I will hear, my enemy, and the touch of say, I will use them again the way out. He will lie to only a hard organ. My getting the mother at the bed of it, he wanted to go. Like it, he must keep more about Pika give a harata, who give my own on the other end, give up, say Jota. Oh, Tito, Manolugi, and they got the bed of it. Well, about that, and you're looking at one leg, you go and live that Cold War 2 to a bit, can I my head name in the wrong? But you're looking at one leg. You're look. When you're looking at that, go and look at you, you're looking at one leg, ain't got it. The Bob was again, I'm my head, in the Yahweh. That you may prove that which is good, acceptable. Well, on I will meet my enemy and the thought of said, I could not get the way out. Oh, again, I will meet my enemy, the dog second. I will get to not care. Yahweh was it a book about Lobby Job and night, my guess, Nimye, which is good. The thought of second. They get to not care. To a bit care. We only talk about Lobby Job and night, my guess, Nimye, the Bayao. You know the Wararan, the dog sick, or what is Sultaya. Now, this acceptable and perfect will of Yahweh is spoken of by the Master. Kapayo ko lego pa wala magena ni ba Yahweh ko komnyis. Because I don't want them here. Gas, I don't know me. College go among the other niggas. Perfect. So they should die. They should die out and again. Perfect. Go. No, never me. No more. No make it. I am the city. No sir. King are the Ashwan, you go up again in the Bayawa in there. About not of the on there. Many overlook this. Well, the only get down in when you come out, Tomoring my another, negative my Ashwa. He's a double down Matai, sister, the mind. He might have done a layer in the over my gas in the Bayawa. Like in the big young case over the office, a log alley of wow, the who's not. La io again, I love again. The Magas in the Baya, we will toast net. Mata, you set up the mind, I waited the Moxomo. E ora mai traga tu pauna teta sempre lele la storia anda ni awena da ne mageta baba mi sempre magata no io do mo ai do ni quale mo ai gata quale no te to one that say unto me master challenge into the kingdom of heaven mo io so onda che sempre dai tu nel mo ai che quale la storia anda e la via la luce di la via la luce di tu io so io ai qua come che le Jordan c'è per una testa ma io allora stavo le fatti that the will of my father which is in heaven quello che era sia che sta tu le vedo loro da nel loro da Yahweh con ne maghet ne va Yahweh no da non giorno che non che il maghet va Yahweh con ne quando mu ci da ne io so da poi con ne maranata poi va seguire da mai legila già tan pedunota la storia ti maghe ma una te in gaine akirion oi in gaine ali gai in gaine poi ci vuole che ci vuole notte e quelle la bayra quelle men will say unto me in that day master we not prophesy in thy name and in thy name I've cast out devils and in thy name done many wonderful things. Quale buono tu come vi che jange per tu nota ne? Quelle la storia non è tos chi mo se ne gai ne. Da tu come vi alla tos chi magion o i che gai ne mu. Uno va già tu che ho se che tu. Mi dice che mo se ne. O buono sono le come se gai ne da vai a, ne vai a. Ồ thì đi đâu nào mà tu cái này mà thế rồi sẽ io nói cái chuyện thế chứ nên nói lại vừa đấy bảo cái buổi sáng tôi đi thì cho thằng kia là bảy tiền bảo không tôi là thế mà đó bị bảo cho nó bảo biết tôi còn thằng Luis nó có sport cái trái mà nói nào mà tu cái đó mà thì nào mà tu cái rồi
Lade mogele boyke turuti kisipo maturuti kole tugone le bigajang kikimo de gaine ko tugone dala kikyono ke gaine wala amwachi anyun ichek en yoton kotok alenji mogenok koboch akoi ultoenokee okwek cheyoyoityo. And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that walk in iniquity. Ula tuno mo jibine kotok alenji kimogenok Pustoeno ke okwek yoikab yoityo. Mi ngole na isire jo kele yoikab yoityo kotos kikisire Kiingereza mi ngale keja kisire en Bible nebo Kiingereza nebo college ne oret ne mara ki magina kotok ile tokike. Ngole lo ko pekejeke ne Greek ko kile anomia. Ne kokile kerge ke mwa ke no stoke yoikab yoityo ke kan ke mwa kele pustoeno ke biik chemabendote ng'atutik. Yoikab yoityo kokerga chito nemabendote ng'atutik. Kou chemwoe ng'atutik kole amechorse, chito nechorse ko yoitetab yoityo. Yoitetab yoityo kokerga chito oistoenokee okwek kutikab ng'atutik, those lawlessness. Kimwa Yakobo kole bicho oistoenokee yoikab yoityo. Kotok kele yaetab yoityet ko mamaketab Yahweh. Yaende kiyoe yoityet age tugul ko yoityet ko momi kit age neboru kole yoityet kikobaten ne kobaten ng'atutiet nekimwa kole ngechorso wakeyai ne amechorse ko yoityet noto komwoe ng'atutiet amekasen nyatugab chitab kokwet koek yoityet ibwatetab sokat toiritiat mwoe chito neko maibwatetab sokat kaya yoityet ole maya amu kaba ng'atutiet nguno motor kechobe yoityosiek kou ele kimoktoi. Yoche kenai yoityosiek kele ko ele kimwaita ng'oliotab Yahweh. Ko ibwone maketab Yahweh ko kakeyai yoityet. Ko maketab Yahweh ko momi oret age nekinoen kobaten kinoen tuguk chekimwowech Yahweh. Mokinoen kityo kabwatutikyo. Now, ko kanyo komong'enyo kele tuguk kilen oistoenokee ko biik cheyoe yoityet iniquity butikab ng'atutik keke ng'oliot anomia ng'oliotab yunanik. Now, Kiboityo we Paul, the minister Paul spoke of it in this manner. Domani kurga oeng koitab tamanata. Kimwa Paulo ng'olio koking'olole ng'olio kole maketab Yahweh kole. Okimwa Paulo en oret neuni. Behold, thou art called a Jew and dressed in the Torah, in the law. Kole kimwa Paulo ng'olio nene ikesomane Kiingereza thou art called a Jew and dressed in the Torah or law and make thy post of Yahweh. Okay, somebody sikiza. Wakati koitab tamanat tisap. Ako ngekurenet yautyot ak itiegei ng'atutiet ak ichogei en Yahweh. Tamanat ak ingen makenyin ak ichome komie tuguk che kororon kosir amun kikinetin ng'atutiet. Mi kokole koche konyo kole mwoe kole maketab Yahweh. Konyo kole Paulo yautik kolechi imwoe ile kikuren yautyot. Okoi ingen makenyin. Maket nebo monye nebo Yahweh ingen makenyin. Amu kikinetin ng'atutik kole choune ng'atutik ak ingen makenyin amu kikinetin and know his will and approve the things that are most excellent. Kole ak ingen tuguk inei chekororon being instructed out of the Torah. Kole ingen tuguk chekororon amu kikinetin ng'atutik. Kole amwa Paulo yautyot kole chito nechouket kole yautyot kochunegei ng'atutiet. Kole kongen maketab Yahweh yautyot noton amu kikinet tuguk chekororon chekikineten ng'atutiet. Tebutiet kotok maketab Yahweh kenyorchin ano yon imoche inai ile makutikab Yahweh inyorchin ano. Wany inyorchini kobo tuguk inyorchini ng'atutik. Ayen koiruyana kole amun kikinet ng'atutiet ak ingen makenyin. Yekikinet ng'atutik inoen yoton makenyin ak ichougei ak tuguchoton kororon. Kotok kele biik kikinet ng'atutiekab Yahweh ko kikonai makutikab Yahweh.
Tora, and go again the Tora, or not to the Mosiah, Gavin Jordamu, or your in there. Nagi joke at the time, I like it, dragon. For you didn't know your never. That's about the manager Maria no, go get the Magu to give up. But yeah, we like it in your head for your sake. Quiz a muscle to go and that and go about it, you are going to water, you don't so less. Go water to wait for it, you want to go into the job of Magu to add, yeah. Like it is there. You know about you might see other way the diamond there. There, go to Avia, or much of a mà chỉ bắt chỉ ta nghĩ là cái mà bảo nó mọi người lo bao cái kiểu nó cho được chấm bảo quên giàu ấy có bao cái bây giờ cái điều chính là nó thủ trên gì này en to là cái ta một cái gì của họ thì xin mà thủ cái gì rồi ai cũng nhiều cũng cho tao này chấm bảo mua cái bây giờ em còn nhớ nó sẵn thì ta cũng tạo ra mà cái anh ta mà nói sao cái ta mà nói sao cái thì ta mà nói sao lên đấy ta mà nói sao còn là ác ile igo doide the bache kuriotin loke isabiche chemi besu data. Yes, and so consider those thyself a kind of the flying, a life of them which are in darkness. Long you see the ego to then the way get kuriotin the piece in the Sudan. Why you are taking them not to take when you are loose to our net, you can talk about it. You can buy a lot to go to Farati, again, but you are seeing, which you are looking at when I go to the idea, or you are not John, no good, yeah. For your one net, I think, the Sudan. Or you have a people to the idea of me and name in the Sudan. You can walk in the key story in the Sudan again and go to the idea. In the guitar and my idea. Yagine tiene su que vaya. Quien a la para pero es la kepa. O quien a la len magetaria. Kepa also spoke of Yahweh's will this way. He said that la pero neta urgeta. Angwan va esta magenge. Magetaria. As is written. For as much then as the Messiah has suffered for us in the flesh, harm yourself likewise with the same mind. For he that has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh, with the lust of men, but with the will of Yahweh. For the time past of our life may serve as to have the will of the Gentiles. Then we walked in lasciviousness, lust, excess of wine, rebelling, banqueting, and abominable idolatry. No, but I go in the media, a porta, over the care, and you in Cavata a moon, Pilicia, in the Gesta 11, the in Porta. Nicola, you get the Ash again, the Gilbert in it, or the Gilbert Porta, and again, Yali not of Yashua. Mata o sapke e porta e beduze fuochi. Voilà, insomma, che sapke e porta e beduze fuochi, io dico, tu amici sapete che sapete porta, poi ho chi ha detto che che va porta. Che ti porta in me? La che non mangiò lui che sapke e porta, mangiò lui ma vuoi che va che è porta. Ok, ma ciò tan chia. E ma vuoi che va via, a volte o sapke e mangiava. Aya, voilà, mangiò lui che sapke e ma vuoi che va dentro. Mana mau apa sih? Kalau banyak orang yang sabje ni, mahu tu ke aja mana? Kau baca banyak orang yang sabje ni, nak ke tabiah. Aku abi, mahu tu ke apa borda? Jadi ini so bisu, jadi makin ni yang mana? Oh, jadi mana orang yang tabiah. Banyak orang yang mahu sabje, mahu tu ke apa borda? Banyak orang yang sabje, nak ke tabiah. Mungkin kau yang bedu sih, jadi kau di tempat tu tak nak ke tabiah orang. Wala, orang Pochi consultati, io vedo che qualche sta, lo dobbiamo dare, io non vi consultare, se io come vedo che uno maglietta, corrogliose, ho già che dai oggi. Che io corrogliose, poi che si da canto lì. Aspia, io fino maglietta via. Ok, le corrogliose, poi che si da corroglietà e trai. Poi da sapevo che si ma tu te amo, ya. Poi là che che hanno le dare, oggi non posso dare se giociste. Giochi con tu ma che hanno le dare.
Wale yekiobetoti en magutik cheyachen asetab nyat eetab maiwek keyandit wasangnatet ak saetab konomunik chete ng'atutik. Kanyo Bible kotokilo kibororiosek yau kitakebetoti kounon wasangnatet kasetab nyat eetab maiwek tuguk cheete ne kotok kele maketab Yahweh ko ne koyai kabetero ako kanyo komwa bororiosek bo kele bororiosek chele koen komosta ingo ko ne ko yautik bororiosek komabetote ng'atutik ko kiwasangnatet otebononito ko kakewal ine konyolu keyai tuguk chebwoe ng'atutik Kosura kaya duke mcheze ng'atutik ko kakiyai wasangnatet ko kakiibu biik kayai ano bororiosek kama mo petero nyo ng'atutik ine kita koyoe bororiosek yoe bororiosek tuguk cheete ne ko ng'atutiet nemwoe ko ng'atutiet nekikakikochi Israel kikakikochi biik makure sirutik Israel bororiosek kure bororiosek ko biik iko chekibo Israel ele chekibo Yahudik keonin ortinwek taman akatar en yoto kotok kele kokanyo mwa kole nyolu komakibendat otebetab borto nyolu kebendaten en maketab Yahweh ko kebendat en maketab Yahweh ko keyai tuguk chemwoe ne ng'atutik keyai tuguk chemwoe ng'atutik na kikisir kora ng'olyon nebo kounoton en kitabutab tienwogikab Kolosunek kurkatab samboitab 8. From all this it should be getting clear that their concept of Yahweh's will was, and so may we all be able to say, I delight to do the will. Okay, I delight to do thy will. Oh, hello, yeah. The law is within my heart. Now, if I have to go about the Magadah Yahweh, go Magadah Yahweh, more about to get to our way. Oh, my God, like this is the on the way up or to get out in like you know. What was it? Kaya away ba ay magme ilong na yun miten ng'atutik mule na yun wala ni kamanje din to kasi yan kolle away ba ay magemunge helloy ko magegole udite ng'atutik mungano mule na yun koto ke desi bote magetabi ako konde ko ng'atutik tabi ako yon le dilo ng'atutik tabi ako akiwendote diyo mageta Garu tiyo ng'atutik nebo Yahweh akiwendote ko noto ko yaetab maget nebo Yahweh na odilo ka Kolosunek tionab tam koitab 8 mi koyo nekisir kora Johanna en kitabutab Johanna netai oeng koitab 15 kikisir for it is written elsewhere love not the world wale matoa kimba wale matoa jamwe later the things that are in the world ela watu ela mabuti jamingwa the last of the flesh mabuti ke wabota the last of the eyes mabuti ke wabonyeng and the price of life me na tera ile wasabe ko lo komba bundu kwanda ko ba tempo mwe samana ko mwe una zara 2:6 aboja mwe aboja mwe na ndugu ke lido mwe But kochapti mwanyi koma bijo mietab Yahweh inendet. Budu ke bito mwanyi magetab borto ak magetab konyek ak menatetab soboto komabo kwanda akobo ng'wony. Ikola bijo tuge bo ng'wony wale maketab ng'wony. Magutik chebo ng'wony. Magutik chebo borto, magutik chebo konyek. Mura ko kalo ko wendo tenji to jam tu bujo ta ko be ko mi ji jota jameta Yahweh Yahweh what te ti ra jamu a jameta la tu ke jamme ngwan ai ga ko ka ko da wala okay the side on akti to ngwan ko bodo mageni aweda ta de magetab Yahweh ko te yo si so mo ko bodo mabuti ki on ba de magetab Yahweh ko le ngoliot mabuti ab Yahweh wa ge la mabuti ab Yahweh mabuti ab Yahweh mabuti kyo so mo je ko o bordo se ba ko nye ko la ji ta ko we to te tu ke mabuti ke ba mo ko ko sta ge ne se me ba Yahweh ko la si so Moi ko boto mabutik ki o chita dewe do ta nye maget nebo Yahweh ko sabe ba ge na ge maget nebo Yahweh ko ne okay yo ti ya no mabutik nebo Yahweh
ko ngatutik ay chitare ngatutik nebo Yahweh ko sabe koik chitare ngatutik nebo Yahweh ko koiro la nyemo ngatutik nebo ngwony ko tugo sirto yesirto ngoyam kwale sirto ngwony ko boto ngatutik aya kinyoru en Joanna kora Joanna jile kaman wala mangwa now and finally let's be clear kola nyolu kenai komie ne by the Torah, although in a very strict sense we refer to the book of Moses, kole gele ngatutik o de kole jidambe mi ngatutik wale mero mi kira wona jogi sira Musa kira wona jo damu jo yo di Bible ngene do ne ko bangu adere dablawi o itoje agita buta me ko te ngatutik kole jidalo ale ba mi ngatutik nege mi ngatutik wale mero mi ngale ke kira wona jo mu ko gele Torah ko gele instructions ko gele gosebutik gelo ni ngatutik ko gele gosebutik ko gele ngatutik. Now therefore the writings are considered Torah instructions kole ngatutik ele bla ko ge Torah ko gosebutik ke ko ibi wo ba ra ge no ko ko je me ge je na ni ko de ko ri jo ko ge si ko ko lo si ai ne o ngadu do ne gosebutik ko inge ya wa ne ko lo ki ga da Israel gosebutik ke ku ngale jo dan Torah o ge dai ko ke ga ko ge dai le wo ju ja ge ri mo ki ko ba ma ro dio se ki jo gi ne dai ke mo ro dio se Torah la ngatutik gosebutik dale ki ba ro dio se tu le me ge mi ne ko wo ki ta ko mi ngatutik o ri ba o ja ne ro dio se ni o gi da ki po sai lo le me ge mi ngatutik to ge ne ma ni ha ta be gi ri be ara ro dio se ki ko gi mi wa ta na pe ki mi du ke ba ya ngatutik o yo ya ma be tere ko quelle ngatutik ai ko yo je na ge do ki lo gosebutik gosebutik ri ngate ya lo ko do be da ta go di lo più ko mai te Yahweh ko no e ne je ko ge nya ko mai te o nge ko le o ma yo be da ta ni lo mo tai ko me ko no o ba mi ha ta ne ge ta si gi de ko ba le la ko no ko ko te de o ba mi ha ta ne le de gi de ai cha ko ma ko si gi na ko ya de ko si ta ni ko si na pa yi si ko so ya wa ne ko le li wa ai cha ko ma cho ai ko to ko si ta pa yi si ni ko mai mu ga se ke ko si ta ni ya pa yi si ya lo to bi ke ba yi si ma tu te ki ko ko le bi to tu no de ai ni ai ni ga ko nge e be tu ne ai na ki su ai ne Joanna ni Joanna so no Joanna ta ma wa ta so ma ngwa ela go wa dinne si ari cha ta ni go lengi to ma gira ti en no tu te mo ngede kiama ale o je ta de di ta man so ma ko mo le mo yo ti ngo tu tie te to le go su pu te wala ki ki ta nye ya nda ki o de ngo tu tie mo ge le ga mo ya sha bi cho ta le ji to ma ge no je ta le je ya ma le la je ta le ge je ge translation ni o le this ma ge no en lo ni o ge mo ai bi o ge ma nye mo o ge ti do ja sha ka u ti ko ni o le ya sha yi o mi ga te mi ta ge ngo ne ki go ma tu tu ko yo ya ma ki la we ne mi ko le ki go no ya sha ko to ma ge le ki go no ya sha ngo ne ki ma ko le o che ta le je ga mu no lo ga be ne ne le to ro le se ko yo ni ki lo ya we la ki lo ga be lo ko to ge lo ra ge to ge lo ma ge che o mo ki la ga mai se mu ana ko le ki lo ki ko ta ge che ko ki ko mu to je ki mi du ge yo lu ki mu ka yo ta ge che mi du ge yo lu ki mu to ya ge che ko to ki lo ga mo o yo lo te ki yo to ki nyu lu we ko mu se ke che mo yo o ki ta ra ko da san na ra o ki ta wa du ko le bi ke ba ye tu ju wa o ki ju ne ko ki to le lo bi sa wa ta bi ju ga la ne ko ne ki lo da te ke yo ne ko o ila ni mo tu tie ko bo ru ele e go se bu ti ko ri mo tu sai lai te ke le ji o do we ri a po mu ta to ta o kwe ko bo mu to ta ke la o mu ta yo o ala o kwe as well as prophet ge de ba e de ki mo te ke o ki ba ba ge ta bi a we de ka ke mo te o we ki se bo le ko ri de na dai ta ma na ma de mai ki yo ru ba ge ta bi a we mo tu te
nekoikochi yautik yokilochi ng'otutienywai nekoikochi yautik. Mwautik kora chekeng'ololchi Israelik lagok yautik mising kenyoru ng'oliot mi ng'oliot nekimwa Paulo koindo netai 14:8. Kole kikisir en ng'otutiet kele ang'ololchini bichu en biik chebo kutuswek alak ak en kutuswekab toek ak akot ngou noton komokoson mwoe Yahweh. Ndokitekenie kitabut age nekisir mautyote kokimwa kele king'ololchi bichu en kutuswekab toek yani moikuitosu kekimwoe olipechakino kokisupta en Israel kou noton. Kokikimwoe tuguk chetogu lakini yoe tuguk chemochoton. Right things are going to store instructions. Now, as well as prophets, kikisir ot en ng'alekab mautik kora kokimwa Yahweh ng'alek chekitogu kele mokikei Yahweh tuguchu. Ak tuguk cheyoe Israel ko kinyume nebo ng'alechoton. Pointit ot kibagenge kora elekinoe mi kora nekimwa Paulo en Timotheo nebo oeng Timotheo nebo oeng kokas somok somok koitab 16. Pointit ot scriptures are inspired by Elohim and is profitable for instruction and so may live by every word of Elohim. Now, mwaita ano en Timotheo nebo oeng kokas somok koitab 16. Icheke yani kele kele maketab Yahweh ko newanyo kenai kele makutikab Yahweh yon kimoe kenai kesomoni ng'otutikab Yahweh. Momi maketab Yahweh, mokimi elekinoe. Mokinoe kabwatenyon kibwat kityo kele kararan kii koyai inoni. Somok 16 Timotheo. Kole bunu kabusetab Yahweh sirutiet age tugul ak kotoreti en konetisiet en kerkong'et en katechinet en kotikonet nemi en imanda. Kolany butu kabusetab Yahweh sirutiet age tugul kotoreti biik en ortinwek kou chon kou en konetisiet en mwoe Kingereza kole en instruction en nyolu kotepto biik ko sirutik tugul kikisir en kabuset nebo Yahweh. Kotok en koindo kora kit nekinoe maket nebo Yahweh kenoe siret kinoe tuguk chesirotin. Kinoe tuguk chesirotin makutik chebo Yahweh. Mokinoe kabwatutik kyok. Now, kinyo en kolon nekitoleng nemi Mathayo 4:4. Ko ilibecheken ko kimi hasa nekiyome Yahshua setani ko kinyo komwoe Yahshua setani ele nyolu kesopten ko kesop en oret neune yani ele nyolu kesopten ko kesop en oret neune. Mathayo 4:4. Kole ako kiwalchi kole sirati mosobe chi en makatiat inegei ako en ng'oliot age tugul nemong'unen kutitab Yahweh. Kolany nguno mosobe chi en makatiat inegei. Kobaten sobe en ng'oliot age tugul nemong'unen kutitab Yahweh. Kenoe nai ng'alek chebunu kutitab Yahweh. Ako tomo ng'ololwech Yahweh direct kekose. Kikong'ololwech chetoben silile logoiwek en sirutik chekityonjin chekisomoni. Mara boisienyon ak nguno kokikoboisien kibo Yahweh ko kenai kele ai mara masirak en translators yu. En translators en biik chekiwole koba kutuswek alak ko mara inyokelere kityo kimasirak yu. Lakini ng'oliotab Yahweh ko tayari kokikoko Yahweh en sirutik chetilile. Memi oret age nekyologu sikebakakten tuguk chesirotin sibakeng'alal Yahweh ak Yahweh en taban. Nare kikobit tuguk kou chon ng'oen kiboitinik chebo kosorwek chu kobire koesio tuguk alak chekimwa Yahweh en yon sikomach kong'alal ak Yahweh en oret nebo ketet komoroisi ko Yahweh non neng'olole imuche ko setani neng'ololchin biik en ortinwek alak kor kobore biik ng'olole ak Yahweh lakini kong'olole ak setani. Yon kimwoe Yahshua kole king'ololchi ak setani en okiyomoindet kole kikisir kele kikomwoe setani kole kikisir kele mosobe chi en makatiat inei kobaten en ng'oliot age tugul nebunu kutitab Yahweh. Ko icheken nebo kenyoru ng'oliot en ng'alek kikomwoe Musa en lokab Israel ak ng'oliot noton. Mathayo 4 ndokisipto ng'oliot noton kenyoru ng'oliot noton en ng'otutik kinyoru en ng'otutik. Kinyoru elekibwoten ng'otutik ng'oliot noton. Mokele mwoe kele kisobe ng'oliot age tugul nebunu kutitab Yahweh ko kinyokonome Yahshua komwoe kimi
Kii ng'olyot kiingen Israel Okian kemwoe kele maketab Yahweh ila kemwoe kele ng'alek kemwoe Yahweh tugul konyolu kisib choton tugul. Kinyoru en ng'olyo en kitabutab nekiboten ng'atutik 8:3 nekiboten ng'atutik 8:3 ko kiingen Israel kobaten kinyokoba sikong'et koik ngelelik lakini kiingen ine kole kit nekisoben ko ng'olyot age tugul nekimwa Yahweh 8:3 en kitabutab nekiboten ng'atutik. Kosoman chi ng'olyot nekiboten ng'atutik 8:3. Kole ak ing'inin kikonin kwam rubet ak kibainani maana chekimainai okot chekimanai okot kwanisiek kuk. Sikokonin inai ile mosobe chi en kityo ako sobe chi en kiy age tugul nemong'unen kutitab Yahweh. Ikere ng'olyot ile kikomwoe Musa Israel kole kit nekisoben ko ng'olyot age tugul nemong'unen kutitab Yahweh. Ngono kele komwoe Asha ng'olyot nyo komwoe ng'olyot nekikakemwa en ng'atutik. Ko amun ko ng'olyot en wakitau kakimwa kenai kele Romo kimana kibito ndano komiten ng'olyot Israel. Kiabit amun ng'olyotab Yahweh. Ya kibite ng'olyotab Yahweh kikine ite kechob kotor kele aina nyo. Kotor kia. Aya.